all the time. Abantu baito karang kwani ga kumuranje ama igandira mange maigandi bia mono bali mota manyeti enkoro komo heshimiwa Dr. James Gesami seito na ogai ga bogichora na kabeiro muchumbe ga se miaka 2017 mumanyi tega astu akorete mwezi ga mumanyi tubo mwa tega astu akorete Mheshimiwa Nyamoko, you have been a very constructive member of Parliament, Guru Nyamira, and we want you to continue being constructive. Now, our speaker, assembly was very organized. Oromoro chinga kieba eba Chinese in your leadership. Igo tigato venga tigato nego sukiga tiga mga ko yoro again na raida bar. Ogo sababu to look. Na nento aba challenged and see I want to challenge you. Muna mpogo ndego ichamu. In fact, tuaire mo senator we county eli bagali na sana. Because we thought he could take the lead. Ili dato beka mo kera na bako oversight counties. Wana tote kongili baga no Moscow maku wana atime dosimo kuana. Elinde turangelo mukutano manene Nyamira. Peso karayo ndokon. Turangelo Moscow Steve Nero jigoto host yaraga amboe. Turangelo Moscow Gitutu Masava. Turangelo Moscow Borabu. Kosono. Tote vyo mongina Jerusha Mumanyi. Kera na kiko nyarekana. Kuna bantu bakole county assembly. Aba colleagues. Mbanya waka no kuruwa umutinyo saba last year. Kagine nyarekana. Igona gotebye Mheshimiwa Nyamoko iga. Bogirango Rogoro na bogirango Mate neyemo. Esa uriya igo gatubwatera na twagache university area. Egia kabere ukeringa therefore agree with you. Eka uto cha kurangiria abantu baito na barai tutocha ntutweka njabana ba West Mugirango tore tuko tayari one word nga una barai bande batevire SMA yaito ya Nyamira obosoku bwarekanira naende na bubu Nyamira yo kasekenyege abashimi bakwa na magana mange sana tutagete egenjerwa promise no Mheshimiwa Nyamoko county yaito ya Salikire mono tutaite barange ntogo twara gisegi maambi mbaragoba mpaka egazi aba MC mbari batokorera gaiga usabangira nambo yatole tutagete aba MC baikara sense ne gabana baikara sukuna baheshimiwa bakwa ne Steve Mugaka na Mheshimiwa Nyamoko irinde banywa reri chiu otherwise badakore tiboigo abana inchi na boto gode musoto enda to legal services ngakiri arenge speaker na njina na arengo mwakilishi ino no MCA at least the county ngola kana arenge county nili bwa toisanire asiya kire bono Mheshimiwa Nyamoko na arego sama sama skania manene modwetererie meeting ya wananchi irangere Nyamira twa muenga ntotage toko bane county area na ba MCA barine acha nero bana kole tuchibese bako na kuri nande bagoitana murangire meeting Nyamira murangire Nairobi tuisara aria tuetinga abantu amba endere ko bara obisi gosto sieke chiobisi Skolia DJ kwa naga no maele ntena we speaker Nyamira diria kendi yonsigeta lengoro kwa colleagues no moske buto manga na wa MCS bande lakini bona astua ikire as 47 counties county tiyo ebwate Nyaro no Busoku une county ya Nyamira maana usinovero kuna kazi ambayo inafanyika huko ila asebwato Busoku manene sana confusion iliyo spiro mwenali confusion ile mambo yote ambayo inatendeka huko is by design. Mosque Steve, and I'm so happy that you have come.
Moise Kwandaga Kakamega Maato Konyarana devolutionary up to the sub-count, up to the ward level. Nika Kakamega Wabwate Chi constituency Komina Ivere. Wana Gentugiwa Wakumi Steve, Nainoke Maete, Nkelena Nyamira, is the only place to Wabwate County Assembly Ivere. To Wabwate 2 speakers, Aba MCS Vande Valoch Moina, na Vande Kapakavoch Moina. Kwa hivyo Mbiamono Mosque Steve wanalotanga nasi nini, but we are so happy. Mtume Karansa no Mosque Moisonde na wajumbe wonsi bano Mogrango yani banya mire ngima. Mosque Ngoko Mosque Osero tuwadane kina kilikia alenge koti ya Senjo University tukerusioro. And we are so happy kuno Mosque Steve naanda kerusia elinde tobeke University ya Se County yetu ya Nyamira. Ainama Osnama. Ikiagara university is a very big industry. Undepo yobwate ndamwamune university ne lazima ive North Mugirango. So Mosque Steve Mbiamono asengenjo ya mangana ayu na ile tunaombeana mema. Tuarule commitment unatoko ruga ego tengea. Una intwe na baraiba Nyamira ndotoligie gikao. Tuikaranse ili tunare kuligie solution asa mangana agende doko na Se County. Tugarane Mosque Steve Mosque serikali goronda korete mbaya ta bantu chigasi. Moi botondo ko Nyamira na etu. Tu akagerete nga Mosque Nyakibanko ya wali. Na etu moi botona etukende. Itoka nyetenga naende bagota gochenji usene chi minister mbato ero ndikuru Nyamira kiara esine most tubwate kerogo nekinya mokabwata wa chairman we lands kakinto bene tuka ko more than that totegerere amangana matianya gocha gotebi kostegerere ira ingo toko tegerera matiangi gosera ira matiangi gosera ira inu mwateba egento yoga toraba sabe mokore ekara chigocha koigolu chikura chiria pero monta gwatekura chikura chito na ichira tokone Mheshimiwa Chanua tiganko lengo tabana ki abanda oyo abantu bali bakona kuirora bakugwa kandi bairore kirasi na muta kubarigeri mubeke chitorobini morore mbara bibaisaine kirokyo bwa msie baragera bugira bugichora yaitege ndabosyo Boba chikura tubakorere gazi. Thank you. Mbiamono omoseneta migosi na ngachisiringi chiri buibere onde abingo ikaga iga murwere pole ya nyene na ende ndwe ngoriye chisiringi chiri buibere.